Pagsarmingan. Ayan ni Angela, Han. Kunak man naman tayon. Inayabag mo't itayan, Han, kuna na nga umayan. Angela! Mga ano nanak ko? Makidasaran ni Mamim. Un, Daddy! Umaya kun! Kala, ito ka mo nanak ko. Tamangan tayon. Naimas insaganat inamasidaan. Pasablugan nakmanin ako nak, ha? Ha? Agpasabot namin. Sana pasablog day ta. Tagpaiso. Saan gali, Angela? Unmat ngamin, Mami! Alawanan, pinagkaykaysaan da ko na. Sige, mga tayo nga Ruden. Oops! Agkararag tayo, paisakbay amangan tayo, Daddy. Saan ka pa'y nga gisubsubo? Ha? Amok ah! Subsubukan ka lang mo't kat na malagit mo anak to. Hector, agyamanak, ha? Manipod inaklon ko ti panagayat mo idi balasang kan baruta paylaang. Nga aging ka ita, nga addan anak ta. Saan kalata nagbaliw? Ad-adda pa'y kit di anariknak ti panangilala. Kan bara ti panagayat mo kanya. Apay ko mga balbaliwag. Kat nakasasayat kamat nga asawa. Kan inati anak ta. Sikat inted tinabarso kanya. Tapno agbalin nga inati anak ta. Ken, kabadang ko'y di biyag. Hector, Dahil ito'y tilaglaki pa, Laida. Sana ito magpaliwagan ka. Kay kaya't ko na magsat ti angis ko. Ngam ti makaaramidak iti may kaniwas. Al kontra iti pagayatan ti namarswa. nagasatak unay takaskan ka tinagbarin nga asawa. Adda butang, kan panagraem mo iti sasao ti Diyos. Kastak mat Laida. Ay ayatan ka. Kanak ko. Napasayat mo iti usto ti biyagyo nga agasawa. Mayat, ti taray ti negosyo. Idinto ta, awanan kayo anang rugay. Tinarabi na kami ti Diyos tatang. Nag-asat kami, pinaraburan na kami tinasalon at apamagi, tapos makapagtrabaho kami para iti pamilyami. Naragsakak para kada kayo anak ko. Nangrunakan ka. Nakitak ti kinasayat mong asawa, kanama. Gaputan nakitak ti takada kayo tatang. Awan ti mako nakada kayo nga amak. Anak, nasaya ti mulayo iti imatang ko tatang. Nagbalin ka nasayat nga ehemplo kan pagsarmingan. Bayat ti panagdakkel ko. Ngaging gaita ta addan bukod ko a pamilya. Han, maturog tan. Di ka di pa makaturturog? Oh, kunag man nakaturog kan. Or-orain ka nga rin asombra ka di silid. Ngam, di ka ba't lamaura yan? Nagmayat kami ti agpaangin dito veranda. Wan nga rod. Nalami istipuloy ti hangin. Mabalin ka di nga. Ara ko pagtasawa? Unay daytan, masapol ka di pa yung ipakadam dayta. Anyan tamok, ang mga sana mabalin.
nga talaga. Hector, no bilang taumununa ak ngam si ka asumina, itultuloy mo lata ti kinasayaat mo ha. Honey, anya ka din tayo tangay bagpagam. Kaya't ko lang amang ngaganhan. Di makunakan. No'y kanak ti Diyos, itatatid do gabiyang. Pilyak ka na yung tinasayahan. Taday ta ti rumbang. Tadwala ang timabali na pagpilyan ti tao. Tagbali na nasayaan, kandakas. Hector, No nalaing ka agpili, kanayon nga rin na yung bag ti pilyan tayo. Alam kan? Maturog tan. Adala man terapi. Han, oh, adamitin ko na damay ti may sa kliyente. Mapaling ka di asikapay lang ti mang sukon kini Angela iti pagadalan da? okay, no problem. Masapag arumor iti opisina. Siya kung timang sukon iti anak na. Pasensya ka na. Anya ka kadi. Obligasyon ta day ta adwa iti anak ta. Iso arumbang nga rin nagtinulong ta para kan kwa na. Agawid ka nga dadagos ha, apaman amalpas ti meeting mo. Urayan da ka, tapno agsasango tayo amangan. Yes, boss. Your wish is my command. Mami, agala kayo langan iti driver tayo. Tapno saan kayo ang mabambanog kini daddy amang suksukon kanyak. Saan na masapul iha? Kabailan mimat kini daddy? Saan kami wat ang mabamban no gamang suksukon kan ka? Agpaiso, mami. Uwan iha. Ha? Ni daddy mo di mo awag. Mabit lang ha. Tay bluetooth kon. Hello, Han? Honey, ayan yon. Asidag kami ni Jay Balay. Anak, anyag ti kun na ti doktora nakasaritam. Hector, anak ko. Awanan dagiti aginak. Tatang. Anya. Dead on arrival dagiti aginak dito hospital. Anyan da iti anak pasamak. Sige, tatang. Asikasukpay. Di pa nakayawid dagiti aginak.
ko, naitabo ng dagiti aginam. Amok alap-lapdam lang diriknam. Di mo pulos impakita ti panagluam. Irwar mula ang diriknam, anak ko. Tapno lumag ang diriknam. Anak ko, nagsakit tatang. Nagsakit. Tsaka maunaw ka sa nangaklunak ti amin. Hawali ti asawa ka na anak ko. Pinatawan na ko. Tsak na sa kananda sa pagtang. Tsaka ko na makita ti asawa ko. Saan ko na makita at makal ti anak ko? Tsaka ko makita nga isuot na nagatikawasan na. Tsaka ko mangagti katawad ang agina. Tsaka ko makita ina. Tunggali mo lagat ko nagiti matakit yung sapa. Nagsakit at maawatan ka anak ko. Tatao tayo lang ang makarignay ti sa kaniday. Panutom lang ang tayo ti apasamak. Kadagiti nalilintag at tao. Nagserbi iti Diyos. Kastamatan kini Apo Jesus. Tapno lumag-an tirignam. At ang kasano ka sa kinihod. Idinapukaw na ti amin nga daking kuana. Kasano ka sa para kini Elizabeth. Idi pinatay kan insina dati ulo ni Juan Bautista nga anak na. Kasano ka sa Kate. Kan sa tinariknan ni Maria idin lansad iti cross ni Apo Jesus nga anak na. Dumdeng ni patay katatayo, anak ko. Nga naduma-dumalaeng di klase ti papatay tayo. Isu nga aramidan tayo, ti pagrambangan tayo a pinarsua. Bayat na si bibiyag tayo di pirabaw ti daga. Tapno may kari tayo, iti adayo ana pimpintas abiyag. Nga uray ngam ditirabaw ti daga. Makunaka nasayat at tao ti asawam. Si Mina kan ubing anak yu anak bukaw mo. Ngam kinunan ni Apo Jesus ako kadakiti ubing ti pagarian ti langit. Ayat ti Diyos kadagiti pinarswana agtamtamid kan kuana. No, paginanaan na idahan, anak ko. Ta mabalin kayat na nga ilisi ida iti dakes. Adumtag mangisina kadakwada iti nalintag adalan. Taltaluntunin da. At saan tayo ang matukod ti kapananutan ti Diyos, anak ko? Sa bali ti kapananutan tayo a tao. Tano kasano ka nga to ti langit manipod iti daga. Kastamad ka nga to ti kapananutan ti Diyos. No maidileg iti tao.
Isayas, Kapitulo 55, versikulo 8, aging gatsyam. Kunati apo, ti panunot ko saan akas iti panunot yo, kat ti aramid ko, saan akas kadag iti aramid yo. No kasano anangat nga to ti langit ngem ti daga, kastamat anangat nga to ti wagas kan panunot ko, ngem ti wagas kan panunot yo. Pagsarmingan. Insurat ni Jovi Dupais para iti Lady L Channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.